teman-teman. Wow, kita kembali berpetualang lagi nih teman-teman ini. Wow, hari ini kita ada di lapangan bola nih teman-teman ini. Wow, lapangannya sudah dibapati nih rumputnya teman-teman nih. Wow. Itu ada ular teman-teman nih. Ada ular kobra teman-teman ini. Wah. Coba kita lihat teman-teman yuk. Wow, ular kobra teman-teman nih. Wow, coklat. Wah, coba teman-teman. Wah. Benar itu teman ini. Wow, ular kobra. Wah, seperti macan kulitnya teman-teman. Coba kita ketemu. Wow, ini ular kobra siapa teman-teman ya? Wow, oke, kita selamatkan si ular kobranya ya teman-teman ya. Wow, kita selamatkan di sini ya teman-teman ya. Wow, oke, kita dapat ular kobra teman-teman ya. Oke, kita mulai mencari lagi yuk teman-teman yuk. Kita cari. Wow. Di mana lagi nih teman-teman ini? Wow, ada Teletubbies teman-teman. Teletubbies lagi bersandar ya teman-teman ini nih. Wow, di belakang tembok teman-teman ini. Ini namanya Lala, Lili, apa po ya teman-teman ya? Wow, coba teman-teman jawab ya. Wow. Oke, kita taruh di sini ya Teletubbies ya teman-teman ya. Wow, oke. Coba kita mulai cari lagi teman-teman ini. Kira-kira ada apa lagi ya teman-teman ya? Wah. Ini ada balon Spiderman teman-teman ini. Wow, balon Spiderman teman-teman ini. Wow, oke. Kita selamatkan si balon Spidermannya ya teman-teman ya. Wow, balon Spiderman teman-teman ini. Oh, keren banget teman-teman ini. Wow, oke, kita taruh di sini dulu ya teman-teman ya. Wow, mudah-mudahan tidak terbang Spiderman itu teman-teman ini. Oke, sekarang kita mulai mencari lagi. Kita cari lagi nih. Wah, ada Pop-It teman-teman ini. Ada Pop-It teman-teman ini. Wow, Pop-It bebek teman-teman. Wow, kita dapat Pop-It bebek. Oke, kita taruh di sini ya teman-teman ya, Pop-It bebeknya teman-teman. Sekarang kita mulai cari lagi. Wow, dia terbang teman-teman. Wow, oke. Wow, kita cari sini. Wow, ada apa lagi nih? Wah, ini ada dadu apa teman-teman ini? Wow, apa titik-titik begini teman-teman? Coba kita lihat teman-teman ini. Wow, ini bantal dadu teman-teman ini. Wow, oke. Kita taruh di sini teman-teman ya. Wow, Spiderman-nya kemana nih teman-teman nih? Wow, Spiderman-nya kabur. Wow, oke, kita bereskan Spiderman-nya di sini ya teman-teman ya. Wow, oke, kita cari lagi ya teman-teman ya. Wow, kira-kira di mana lagi nih mereka berada nih teman-teman ini? Coba kita lihat lagi ya teman-teman ya. Kita lihat lagi. Wow, di mana ya? Wah, ada ondel-ondel teman-teman ini. Ada ondel-ondel pocong. Wow, ondel-ondel pocong warna apa nih teman-teman ini? Warna putih dan warna oranye teman-teman. Wow. Oke, kita selamatkan di sini ya teman-teman ya. Wow, oke teman-teman, kita sudah mendapatkan Spiderman, Teletubbies, bantal dadu, ular kobra, dan odil-odil pocong teman-teman ini. Wow, Pop-It juga. Oke teman-teman, sepertinya petualangan kita sudah selesai. Jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Oke, goodbye.